ya ZCC gore le roge batho le romile ke ena Ramarumo Barnabas Lekganyane gore le tletle le tlo nroga mara le bone le skebela sala mathateng ke se ke le botsang sona sego matlhapa a lona a le wantshang a lenkitse a ka kereka le lona nna ke rata go roga ke batho ba ke kerekile le bona ba gone bjanong ba senang kereke ka tabeng ya baruti bomme ba ba tlhokofetseng ba lla ba nkitse gore ke mme o mogolo ba re mme a phane ro ba ra tsamaya mo lefase nna re sena kereke na moima ba tshwere a re na maoto ko le lokisetsa ko lefa nthwela forward book kantura ga tlo thuba kereke ene ge ke bolela ka kereke ya ZCC monna ka ntshitse mazenke a mantši ku maithaupo a rena bana ba modimo ba llela mazenke a bona ba llela mafestera a bona ba llela diterata tsa bona tse di tsereng ke Thomas Mabena ba lla gona bjanong le reng ka bona bana bao ba modimo bao ba senang kereke ba thubetsweng kereke ba tselwa mazenke le mazenke a lapalaka wa tsere Thomas Mabena ene se mokereki ene bana ba modimo ba shoma ka gare ga kereke ba patela bukana e yelo ya masogana ba patela kganya ba patela dilo tsotlhe tsa kereke di office ko moria metsi a re sa anweng re patela mara moria e khonne go ntsha lawyer ra gore e tlo emela Thomas a tsere dilo tsa bana ba modimo hey boela morago ska wa namela terene o sa itse gore terene ya ko kae lebella ticket ya ga gore ticket e go isa ko kae ke moruti nna ene ge ke bolela ke a le repeater le bitso le ntshilo la moruti because ke thusitse bana ba bantsi ke na le ke bolela ke re go na le bana ba ga Puta ba ba tlhokileng motswadi ntate Puta e sale a tsamaya a ya Mamelodi a ya go lokisa ditaba tsa kereke skazimpe wa itse e be le general secretary ya ntate Ole Ramoshaba sale a tsamaya a zanga boela lapeng la gage a ya go lokisa ditaba tsa kereke a ke nyake gore motho a responde ma sa itse gore o responda e le mang ko kae ho tlo responda mo o bolele gore o kereka ko kae and ano mange ke itse gore ge ke tsamaya ke tla le ba ke na le bona ro go fumana ko kae o ska khatlisa TikTok gore motho mongwe wena o nya go bonwa ene kereke o reng kereke ke a bole Kganyane le wena se ya papa hao ke kereke ya ba ga le Kganyane a go responde batho ba ga le Kganyane a re nna ke ngwana le Kganyane o bolela ka kereke ya papaka ke mmotse gore kereke ya papa ga e ntshwentse ke le ko kae leeto le ke le tsereng ke tsere leeto le le kanang ka nka se didimale a ke na mma o swetse lapeng la moruti a ke na khaitsedi o nwele coffee ko Stocks and Stocks khaitsedi aka o tlhokofetse ga botlhoko a mpotsa tlhokofalla mo matsogong aka wena o tlo mpotsa gore ke mosadi ya moloi ore kereke ke ya gago hey wa tseba mo bophelong go na le bana ba modimo ba ba utlwang botlhoko ka kerekeng ya ZCC ena ke tlo didimala ntate Moima ntate Sebothoma ba ka go ga Mtlhanka ke bona ba nkitseng ntate Maleka wa ko Sun City ke baruti ba bararo ba ba itseng ka nna ha ke bolele baruti ba ko Thabeng a ba nkitse ke ba Mafika Izolo Moima le Sebothoma ba nna ga Mtlhanka ka mohare ba be ba feta kereke ya bontate Maila ya bontate Kekana ya bontate Moshaba ba etla Sun City ba tshabile dithaka tsa bona ka go ga Mtlhanka ka kwale ba tetle ba thuba kereke ko Sun City Center gore ibe ke tswe kerekeng nkena be ka kwale ka gore bontate Maila le bontate Kekana
ke banna ba tshwana kana le yena o ba feta kereke a nyaka go tlo bea melao ko Sun City a lwele malome a gagwe a tlose malome a gagwe stulong ntate Mogajane ntate Moima nkene o emele dithaka tsa gago ka ko mtlhanka ka kwalo le bane le tsona ka re bale ke banna bale ene makakola o tshabile ka buka a bona ya ko nokaneng kwale ba sa tsamaya tsela ya Mamelodi bana ba Modimo ke ba utlwela botlhoko baruti lokisetsang kereke tsela dibukana tsa malotsi a forward ele leng ko nokane le busetseng ko baneng ba Modimo go bontate Maila ba kitile tsela ko Mamelodi re kitile tsela le bona ebile ka tsheko batho ba tlhokofetse baruti ba tlhokofetse bomme ba tlhokofetse ba llela kereke ba sa kgone go ifumana ene ntengwe e nkutlwisang botlhoko ona le moruti o mongwe ke family ya bo monna wa ka baruti ke a le tshaba baruti ba kereke ya Sioni baruti ba ZCC ke a le tshaba shem ona le ntate Spato Ben Spato o tlhokofaletse ke mosadi ya gagwe Salome Spato ko Snotlelo Bloemfontein ke a mollela ntatola ke mmona ke rothisa ke ledi wa tseba horo wa lebelela Masioni la bolela Jeleste Slag la loka Masioni ntate Spato tlhokofaletse ke Salome a butsa baruti a tlatsa form ntate Spato a tsamaya go ganya mogala ba Modimo ntate wa Modimo a ya go tseya tšhelete ya go boloka mosadi ya gagwe a re ka lebakeng la gore ana ngwana a tseye tšhelete yotlhe ko bankeng Masioni a tseba go botlhoko go re ntatola ge ke bolela ka yena ke utlwa botlhoko ntate Spato o na le Masioni o na le baruti o tseya tšhelete kganye mo fa tšhelete ba e romela bankeng wa tsamaya ya bankeng o tseya tšhelete wa tsamaya ya gae o tshwantse ra yo boloka mosadi ya hae o ra wa ga ke na metse nke re eme mo ga Maila ba setse ba kene ka motho wa Snotlelo o yema ga ntate Maila o tshwanetse gore a yo deliver metse ko motseng wa gagwe a kgone go boloka mosadi ya gagwe oh shem e rile ge ba itswa ba a mo rumileng gore a yo patela metse o no bona batho ba ema ka dithunya ba tseya tšhelete ya ntatola ntate Spato moruti a yo boloka moruti Masioni le selegega kananka ke mangwe a tsebile gore ntatola ka letsatsi le itseng o lata tšhelete kwa gaganya ke mangwe a tsebileng gore ntatola o tlo ya makwala a patele metsi ke baruti ke Masioni Masioni a la loka man nyaka Modimo ntatola wa Modimo o bolokile mosadi ya gagwe botlhoko a patetse bukana years and years o paletse ke go boloka mosadi ya gagwe ka tšhelete a kganya ba tsebile bjang ditsotsi tseo gore ntate Spato o tseya tšhelete ka letsatsi le itseng ba itsitse bjang gore ntate Spato o patela metsi ke motlela botlhoko mo ntatola wa Modimo ene ke moruti ene o bolawa ke baruti o berekile mokhala ba Modimo a re o itirela boka mmamoso ba motsetse vene gape a sana selo mokhala ba Modimo ena ana ngwana ba bona re ke sono e kananka o dutse wa rapela ka mo kerekeng ya Sioni ya ZCC e bjang ge le bjang le itshwere Masioni ke yona nnete yona eo wa tseba dilo tsa kereke ya Sioni nka se tshabe go di bolela nna ke leader ene ke bile leader le gone bjanong ke sa le leader ene ke tlo ya lebitleng ke le leader ene ga ke tshabe bile ga ke boele morago Fani Nkosi o ba kereka le rena mola re botsa maaka ka mo kerekeng a re kereke ke yona e o tla bona gore dilo di a direga ka kerekeng ya Sioni ya ZCC Rimpoho morwa Fani Nkosi
o bolaya ngwana wa mistress Mmapu wa Mmapula ke kana ngwana o mo 1 lena le reng Maphane ke eng ibe le nda ke tsia transport wa ka ke rwala Phuthego re go thegile ntate Nkosi fane Nkosi go thegile Maphane nete ya batlega ka mogare ga kereke o bone ngwana wa moruti a bolaya ngwana wa mistress batswadi ba lempogong re rapela Maphane o berekile ka kerekeng ya Sioni mokekolo wa moloi wa morishane Mehibidi o berekile ntate Mokoto ke eme bampone ke eme bampone ntate Mokoto gore ke motho o mo bjang ke a gopela le bone mokekolo o bana mokekolo wa moloi wa tseba ke proud bjang ka bopholoso baka lampona ke mmatsela ditlakala ke moredi ya Mmapula bo Mphoroko ke proud ka sekeleng sona ke proud ka bophulusi baka ke phulusitswe Masiong le ka mpolela e re khaleto la gago le ya bofelong o kire modimo ya phelang ke mo kreile modimo a phelang ke a phela ntate Moima ke nyokile lebala moruti wa ka bona taelo e la gago e sa le wena o lorile a Phane Moses a tlhokofetse a wa mano ska la ka letsa rangwana bana ba ka bati man Moses wa lwala wa theosa wa nyelosa o mo dirileng gane o no bona Moses a tlhokofetse bathong ntate Moima moruti wa ka aowa o ske wa la ka letsa ngwana o mongwe lefu ke a go gopela ke a ibolela ka tsheko kopane le nna kwa le wena o ile wa makala a nka ka go botsa gore ke phulusitswe mo sena kwela kopana le nna Moima ne setse ke phulusitswe ke phuluseditswe ka mo pelo ba itse le bane ke kereka le bane ke setlhele ke apara badge ke na le sebaka se stelle ke sa apare badge ke phulusitswe mara ba sa bone gore ke phulusitswe ke sa apare badge ke setlhele ke phetha ditaelo le makala le re Maphane o lo mopila bjana le ntate Moima gore tsatsilela o kopana le nna o maketse wa itse ga o tlompotsa ka Phane kere aowa man ske la bolaya Phane man Phane re sa morata Moses ka gore le mo romela dilo tse ntši mola mo bophelong Moses le yena a sokologe a rapele lebitso la Jesu Kriste a tswe mo dilong tse ntši ka gore ga le monyake o tsamaye o yo mmotse gore mo lorile a tlhokofetse ntate Moima ke a leboga baratiwa ba morena Masioni a Sun City Center bana ba modimo ke re go lona ke sa boela gape go lona ke bolele le bao ba matlhapa bao ba ba sankitseng ke bolela le lena ka ge le itse gore ne ke le mme wa lena o mogolo ne ke re ge ke kena ka mo kerekeng le bie setulo sa ka le ge e le gore ke fitlhile lata ne le itse gore mme o mogolo o fitlhile le mpha setulo le ntlhompha ke le leader ke re go lona nke le boneng sedi la morena tle dillo tse tsa lena ntse le dilla ka metlhale ka matsatsi le rena Maphane ba reng Mmamelodi ba reng ka gore ke gale ke le lwela bjalo ke tswile mothola na le lwela ola ke le nyakela information nke le nyake modimo nke le sokologeng le pateleng diwane di fitlhile le pateleng e kganya le nneng go gole le se ke la tlhela le ya kerekeng e tle e kgone go le boloka ge le ya ka kganya ke itshumile le bone mara leeto la ka le ke le tsamaileng sela e thata bjang e ke e tsamayang ke a le bitsa ke re tlong le tleng ka monyako le beng le fatshe la ba kganyang la mo Jesu morapedi wa rena a tla go re bea ditulong tsa go dula fela tse ntle di ilo utlwagala ko teng e leng tsa morena Jesu Kriste pholoswang ke a leboga amen Pepi mewaka
ha e monate tsela ya ho rohakua ke ba kereki ba ipitsang hore nna ke rohakue ke ba pholoswa wena o ka kwano o rohakue ke ba kereki mmoho le wena ba ZCC nna ke rohakue ke ba pholoswa dilemo tsena ho fitlella letsatsing lena ba bangata ba pholoswa ba sa mpatleng hole le haufi hobane ba dumela baruting ba bona Phephi mme wa ka ke leeto la batho ba sokolohileng ha o ile wa thola pholoso ba leng khale ba le ka hara pholoso ba balwa ba utlwa moya ha o bua le bona boholo ba ba pholoswa ba reng ba pholositswe ba claima le bona ntse ba tshwana le bano ba ZCC hore ba pholositswe o fumana pholoso ka lebaka la leeto le bohloko leo le tsamaileng ho sa kgathalatse ona e ka ba leeto la mofuta mong ke lona le tla o tlisetsa pholoso ba bang ba ya fela ho sena letho ba fihle ba re rona re pholositswe empa dipolelo tsa bona le metsamao ya bona ha ona pholoso mo eo ka isupang ho bona ke bona bana ba re rohakang ke bona bana ba phamisang boholo ba baruti ba bona ka re motho le mabeta jwalo ka Bishop Zondo a beta batho wa re wena o mopholoswa kapa o mokgethwa o tsamaya le Bishop Zondo ebile le ha ya makgotleng o lo mo emela mane o hlodie mane empa e le mmolai ka o beta basadi ba batho ka hara kereke jale ke bona bao ba re rohakang empa he ke ra ho lona bana ba Modimo ha re boneng beke tlang ke ne ke fa Mme Aphane hore a ntshe bohloko ba pelo ya hae ke ka ho ke itseng tloho platform e teng hobane ha o sa ntshe bohloko ba pelo ya hao ho ntsha bohloko ba pelo ya hao ko ntsha dinnete tse ntseng o di hatile ka maoto hore bana ba bang ba Modimo ba di tsebe jwale o tsebe hore ko hona a ntsa lokoloha Mme Aphane la ka fumana pholoso ha o fumane pholoso o qeta hobane tse ding di a tsoa ha o ntso le ka hara leeto di batla hore o di tshwele jwale ke mo file monyetla hore a tshwele jwale ha ntsa tshwela ha re mo utlweng ka tsebe ba teng ba tla mo utlwa ka hara kereke ya ZCC ba teng ba kekeng ba mo utlwa ba teng ba tla mo rohakella le nna ha ke a sala morao le nna ntse ke rohakua mono fela nna ke tseba mo ke yang teng ke le bolelletse ka re ha ona motho a tlo phelelang ruri mona re tlo shwa kaofela ha rona na ha le ke la lakatsa hore re ka tswa re shwele ho sesane le lona le a latela ho salang le bitla le re emetse kaofela ha rona mme hona le dihele hona le lehodimo ke nnete ya bophelo eo ntho tse pedi tseo di teng di a exista dihele le lehodimo di teng hobane tsohle tseo di sebeditseng o na le moputso wa tsona ke hona mo re fumanang dihele le lehodimo moo jwale ka hono Phephi bana beso ka ditaba tse re di utlwileng ho tswa ho Mme Aphane ha re bonaneng beke tlang pholositswe masiong le ka mpolela le ka irang whatever ka mkhole mpolelang ka tele ntibeleleng gore go mo pila bjang go mo pila ana ba ramarumo ke a leboga le mmone Mmatsela mokekolo wa moloi ke proud ka sekeleng sona ke proud ka bophulusi baka ene ke botsa bana ba Modimo ke re mo le leng teng
le mo lefifing ga nkene kereke e thusa nkene e thusitse bana ba modimo ba le gona bjanong ba setseng e le metse a legakwa ko Sun City Center re tsamaya re ya Mamelodi malefaro ko ba Mamelodi ka re kereke ke a gage le bo lepota o ba tshwere lepota ngwanetso mara o tla di kry-a dikarabo tsa gago le bontate Mokwena skazimpe o tlile morago mara wa itse taba ya Sun City Center ke gore ka mogweleng gore ge ke bolela ka kereka Sione bile ga ke tshabe ke nyaka baruti go tlo commenta baruti ke tsamaile ka tsena Moria le Phuthego ba tshaba go ya kgorong ke tsamaye ko ba bolella kgorong ke re Sun City Center ya dumedisa gobane I'm the leader ba tshaba go dumedisa ko kgorong ai leader ya ye wena mpotsang gore nka ba eng ai ke moefangedi ne ke le moefangedi ka kerekeng ya Sione ene ge le tlo commenta mo ka matlhapa ro kopana nna le lena ke na le balatedi nna Date Mkoto re na le balatedi le ge ba ka re roga ba ka reng o re ntshitse lefifing kgaitsedi ya ka o ntshitse batho ba bangata lefifing re proud ka wena o re bontshitse tsela ya nnete le lesedi ba re morena o ba etele bana botlhe ba le mo lefifing lesedi le ba tšhabele ka bophara ba lefatshe lesedi la le bonina sedi la morena la le bonina mara ga le bone na gore ditaelo ga di sana mmereko ene ke nyako le lebala e nngwe ntate Mokoto nke ke fitise man ke re ka Sione ngwana kgaitsedi ya ka o teng ntate Mokoto Tebogo wa opela ke utlwa botlhoko ka gore batho ba go opela ka mo kerekeng ya Sione ga ba last ene ke ngwana kgaitsedi ya ka o teng Tebogo ko Mabopane o re monna o re rakgadi go na le ntate o mongwe ko Stress ba re ke Chauke wa Phetha a re tsamaye ro Phetha ko teng ke re ke ko ka ya wa ntse ya wankisa ko Stress Tebogo ke tsamaya le ene ga re fitla ko Stress ntate Mokoto re kry le go tletse ke nnete go berekwa tšhelete go bona ntate o re ke 300 rand o re monga game bjanong ya ditaola mara ke kereke ya Sione jalo ka di 1 2 3 tsene le rena re nyaka go fola re nyaka go bona o re mo go nna o re ke tshwanetse gore ke ko nokeng ke tsamaye ko Phetha taelo ko nokeng ge le gore nkutlweletse Tebogo ke mmoditse o rile a re go nna re o tla go nna ka re ga o tla mo go nna o ske wa tla ka ditaelo tsa gago a ke sa le Mosione ke nyaka go bona taelo mo pela sefatlhogo sa ka o tle o le free ka go bona o tshwere tšheka sana o tshwere metse ka mola a ke go amogele mo motseng wa ka ke mmoditse wa ba re nna ke tshwanetse gore ke tsamaye ke nokeng ko Phetha taelo ko nokeng ke tsamaya le Tebogo ke tsamaya le mosadi ya Chauke ke tsamaya le bontate ba bang ba ba ithuka koloi ya ka re ya ko kae re ya Varambatha ro Phetha taelo ye nne ba re bone ke tshwanetse gore ko tlhapisiwa ka mo nokeng wa itse ntate Mokoto kgaitsedi ya ka e ke fitla kwa le ba re tshwanetse gore re aramele pele go ya ka mokgo bo Tebogo ba tsamaya bo nyaka matlapa ko nokeng kwa le ko Thabaneng bo topa matlapa hentse go le bjao mosadi o le gore mo go nna o ra re kene ke go phethele taelo o kena pele ka mogara ga metsi le nna ke a tlhobola ke a tsena ka mogare ga metsi ga thoma re wa ntlhapisa le ka dilo tsela moruti o la nna re file tsona gore a ntshele ka tsona ntate Mokoto ke ne le sankitse ke tsere ke no ka go tlhagile le phuthule lengwe metsana le phutu ntse ntate Mokoto ka tlhaba mogosi o mongwe ge ke rola ka gare ga metsi ka bona setlhare modimo a mpha matla ka bona setlhare ka itshwarella ka sona ka tlhaba mogosi ke re ke thuswa ke mang ke itshwareletse ka setlhare no ka tsamaya le nna ka gare ga metsi ntate Mokoto ka Tebogo a theoga ko thabeng kwale
a re rakgadi kganthe go diregang a re ke re ke tshwareletse no go nthuisa fela gore ke kgone gore ke be ke setse ke sena balance metsi ile a mantsi a tshwanetse gore a role ka nna ba nthusa ka tswa ka mogare ga metsi ntate Mokoto ka go phetha ditaelo ka kerekeng ya Sione tse ke di boneng ka kerekeng ya Sione ba teng bontate Moseba ba fedile go stress kwale ba ile ba tlhokofala ba ile go phetha taelo ba tseiwa ke noka le nna ne ke le o mongwe go utlwa ba fela ba bolela Masione ba re he tsa mo namela thaba he tsa ma o ye ko kae go boima taelo a ke sa phetha taelo ene ke tshepile Modimo ke bitsa lebitso la Jesu Kriste mopholosi wa maphelo a rona a ke bitse lebitso lo la lena la Ignace le Edward le Barnabas ke utlwile sese o commenta o re lena le rapele badimo kganthe Ignace o le bolelang ka yena a ke re o robetse Ignace le nna ke moitsi Edward o le bolelang ka yena o tlhokofetse ka 1969 nna ne ke sokolo ka 1968 nna ne ke sokolobetswe ge le rega le rapele le badimo le bitsa Ignace le Edward le Barnabas ke yena a phelang a le bone gore le bitsa mabitso a batho ba ba robetseng na ke ra wena sesi wena o commentang ka nna o re nna ke a itlhakatlhakalantsha o re nna ke bolela ka boshiri nna zanga ke go botsa ka boshiri ke beile example fela ka re kereke ya ZCC tshwana kana le kereke ya boshiri batho ne ba tlala dikhumbi a zanga ke re nna ne ke tlala khumbi a zanga ke ya kerekeng ya boshiri ne ke go fa example fela ke re batho ne ba tlala dikhumbi ba tseya dikhumbi ko renkeng ga Mtlhanga ko ne ke bereka ko teng ba ya ga boshiri ka re o ka boshiri o tshabile le ditšhelete tsa batho ka kereke ya lefifi e tshwana kana le yone ya rena ke kereke ya lefifi ga ke boele morago le ka nna la nroga le ka nna la ira whatever se le sirange nna ke bolela ka leeto la ka la kereke ya ZCC ebile ga ke bolela ka lona ga ke tshabe ebile ga ke tshabe motho o e leng gore nka lebana le yena ke moruti ke Barnabas le Kganyane ke yena ka tletleng a bolela le nna a mputsisa re o reng o bolela ka kereke ya ka ke tla mmotsa gore 53 years ke le ka kerekeng ya ZCC ke sa go tsebe le gone bana ga ke go tsebe mara ke go dumedisa ge ke tsena ka moria ke kwala lebitso la ka 500 ranta ke go dumedisa ke kwala lebitso la ka 1000 ranta ke le mo di-taxing ke re ke tla kry-a matlhatse ke tla kry-a matlhogolono ba be ba mmaka le bontate ba le ba ko di-officing gore tšhelete kana ke itsea ko kae ke boe gape ko latlhela tšhelete ka ko trankeng ke boe gape ke ye go dumedisa ke tsamaye ke ye dillong ke boe gape ko tshela thapo yela e re fokoletsang matlhatse le matlhogo nolo e Elsimpete a re boditseng ka yona Masione tswa mo le mo lefifing bana ba Modimo le tla nkgopola ka le leng la matsatsi mara ba ditsebe tsa go utlwa ba tla utlwa patelang Kganya le itunele magae le rapeleng lebitso la Jesu Kriste o le re lena ga le morapeli di re paletse ne ke le moprofeta nna ka kerekeng ya Sione a itse ntate Moima wa itse ne ke phaphatha ka gare ga kereka ya Sione go tla se seng sa tla mo go nna ka re ga ke lumiwa ka gare ga kereka Sione ka nonna ke re ga ke lumiwa ka gare ga kereka Sione moya go o tla mo go wena o bona lefifi fela o bona dilo tse dingwe tse o sa di itsenye o bona difatlhago tsa batho wa emelela gore tsa mo botsa batho and then nna ka nna ba re go nna ba re o reng o sa nyake go phetha kereke re o senya dilo tsa gago ka nonna ba itse batho ba ne ke kereka le bona gore ne ke le moprofeta mara go bontsha gore Modimo o ile a mpontsha lesedi ke ile ka tswa go profeta batho ka nna ka gare ga kereke e re ge ke bona gore dilo tseo di atla ka gore ke sebini ka gare ga kereke ka re ke na le mo
di hisa ke tla be ke tlhoka ka ipitsa modisa ka ipitsa gore ke na le modisa ya phelang ke tla be ke tlhokang bjalo baratiwa ba morena a nka ka tlhagela ke selo nna is years and years ke sa profete ka mo kerekeng ba re go nna ba re ba ntswaletse moya ka re good ke a leboga ne ke re ge ba profeta ba ntse ba re moya o berekisa moya ke re ba re tsa mo phetha ditaelo ke tsa ditaelo tsela ke a tsholla ke sa phethi ke sa le teng ke a phela modimo nna ntirela tsela gore ke tsamaile leeto le letelle mo lefifing e re